ena matakani kuai daba vidi vinaka ti wana kalu ni sulit weekend tanam puluh vinaka opa vidi vinaka weekend do rewanga do santola ti una mataka vinani kua kala ni posota ni via ndendre vale laiti ko na nonra turu ti na leni vale na matani kua ya sangan di vale leita kana nonta na tos ti ko mevakani rovina ni rtu sa sia mutik na bubal vidar sa ti ko na matani kua na baptisu ti ko na nona Sigatabu na kalu na matani kua vida talanga era sember ti kunir semai sarsa sangat ti kunan rasem ti na matani kua yo nimber ni weekend taba kena mataka vinani kua ngandre mo bawa bidi binaka takana kalu au ngandre mo bawa bidi binaka takana kalu na pata-pata na may sota kina na mataka vinani kua na buat ni Veiqaravi na parusara na singalip na uti na pakasingalip ni kua indo na ka nda bawa bidi binaka takina kalu di pakatara nangau na song-songo kino viti song-songo bura-bura na buku ni lengang ko nda bawa bidi binaka takana kalu ni ndola ba indo na pata-pata nda mai tekebu mbitiang ko na vua ni Veiqaravi pakai turtik mai na pito pata na bulu nambala bunga ni lockdown ko nambala buni kena ndola tiko na pata-pata na kena vivi tiko na pata-pata ko nda bitike na mataka binani ko saya to nangono ko vi kemuni na sema tiko na matani ko ke so sergai sema butik mai saya to mesa sote tulu na platform mesa mai tiki na mataka via kavi babina kan itu na small group vi tal-talpan tik buti na zone vakaki na vivo vale itu zone gue supnot kakitu itu mai tik bunga na lockdown sa di mana bubble study babina karto ngai siya mana vu vale vatalangakin na kena pulit na bos ni keluang ngai siya tal tingon tagar sangkai yatin tonongo na mesangkai irto mu na tulung gue yan dari dana kaya sa ron ita ka na kelu libu nangono kita ngai songgo ni sa songgo ni tu oviti ki buru-buru sa siang walengan yo kita isuba sa pakatalang kinor tu mesa safara siang batalang amor tu melambas ya na dapat video bina na Veiqaravi pakai torti kuna kelu na nona lu tu na pakatau titin ngono dapat video bina kata na buku dapat video bina kata na ngoni sale muria na kelu weekend au walek au ngandre mo pak bidi binaka takati kuna kelu kata sa pakan tintin tak ni sa tikibungo na Veiqaravi enda sa mai bitia na buku ni bi titi ba ke enda tea na buana enda sa tikibu bitia na Sigatabu binani kua ka ubang bauta ni na tikutal na bi Sigatabu taramo ko enda sa na tikibu menda sa na bitia na bi buani na buan ni kau kanda tibaka kasanda taka timikin na balap ni bulan ta sa lokati kumikin ngo ya dau ngandre mo papi di binaka na kelu na nono pakataratu na nono siya mutiko kina nono pakataratu na platform ko menta siya mutikin siyang walang ni Sigatabu na bi mataglilay kina Veiqaravi au ngandre talaga mo papi di binaka tikiro na don Veiqaravi tal-talapani Master Navi tiko ngo tal songlo tiliu mai na korbo tiko na liu ni youth mai narere katal ngaki nandurlo tu mai ngarnival siam tal tingo mai no Veiqaravi o mano mai singatoka kaki no mista posota mai navua tu kita nandu Veiqaravi bir nandu siam tingo mai wani buka ukila ni rendre tiko na no mai siam tiko na mataka binani ko balet ni vialeng kabalilay na platform kaya go enda CV chuko na 510 on 10 don Sigatabu ta kan ngunuay ni kimem salen don na dropa ta na vubales siya mutu na platform ko ya uba bidibina ana matabinan ko ya da bidibina ka ko na kalu siya ni okyan daya ya na kalu kino no bi barta kino no bi kuiti ko ramenta siya mutu na pata-pata ko ya na matangin ko au sabi kita ba Kenda kaya na lubi ni kalu. O kinda ba kemuni na siya muting mengo ri na palin luto pinaka may rewang.
Bikim do na leo ni vuvale na rewanga 7 Day Adventist Church. Tau kila ni oni sar-sar timbang mi volu ton matani kwa. Kinda baki kemuni. Kinda baki kemdo na nau. Na vale bu bikim do na tiniki mami kemdo na nau na bumbu na kuku ya lewa. Na yalon dina tiko. Au sang ni do yalvio na vika endo tuku no tala timo di lomai. Ena no na vimbu na songo mate vindo na nito ndurlo tumaram. Nona tuku no kwa pakambu to kwa iloma lain. Ena liu ngai ki na maram mai viki mai natura. Baletan na nomunin to yalon dina. Na vale viki muni na nau, na vale viki muni na tiniki mami. Nomunin to yalon dina vau. Nomunin garavita via vale pakaki nomunin to mangus. Muni kau tiki mai vata mai na lin vuvale. Mindon do maro teki na Sigatabu. Ena vugini nomuni Veiqaravi. Pina vale na yalon dina. Na vale na zoli vua. Sana gumasu ni na pipa kalna teki tu na kalau. Sendren reda pun nila ko duru mati. Siadava na tangi ni loma muni na mata vinani ko upa vini vina ko loma lang sa rongo di kemuni sa re di kemuni ti. Ina sota di kemuni va indi ti. Ina vale bu tabalengu kilani o siam tal tinga minggo rewanga. Na vuni wai ona vuni wai Rachel na mata ni ko va ngambul tu mai vina vale bu vuni wai. Vina vale bu na Veiqaravi yalon dina. Front line ni Veiqaravi tikina na buku ni matin rendre matili be stabi kita. Vina vale bu na idula ni solitiko. Na vale bu na Veiqaravi. Panga vidi vina tiku bana kelu. Ve kemni na ndurun lutal nga. Kemni na ni mami kuku na tamai ke mami ve kem dongore rewanga. Osa kinto vai kemni tal nga. Vina vale bu na yalon dina, vina vale bu na dole bua. Vina vale bu na kuku buni solitiko na kelu vi kemni. Merah vike muni siam tal tinga mana teknik. Au sa kinto vike muni tiku na ndurlo. Vike muni na dorbo ngane leo. Au sa re tiku ni ko na vale lo rewanga. Re bina kana no muni vale lo tu. Do re bina ni re bulum. Vike muni na tirara Veiqaravi. Vike muni na sul lalai. Bina vale. Sigatabu bina vike muni do rewanga au wambo tani kalu na kau tikian dapat tamai. Na ya kabi bina kani ko. Au bago bina katal tinga po na kalu vikim to merowanga bina vale ni uti na vikim to vaingo dosana sul tinga ni vikim to na Veiqaravi don ke vata parti vikim ena Sigatabu bina ni ko mai Amerika siamo tingo kele bitura ambe brad au kinto bagi ko tiko lew ni Bible study tinga na pimbung ni mataka siamo sarting mai Amerika kinto bagi gitu brother na kabinan kuah Sigatabu binaka mata kabinan kuah Sigatabu binaka veko itang na kalu ni na bibakal na gitu no mimbula nambil bono family tale kirto no mundo vale do sa kinto bagi taltinga na mata kabinan kuah bina vale tali isang talin do talata na bi mata kana bi yakabina non do siam tik na puli polta bina vale butali na mata kabinan kuah na non do siam tik mai na bu vale na korbo ndo tak do sa kinto bagi taltinga na mata kabinan kuah Sigatabu binaka vikim do nau kinto bagi ko taltinga na matal binan ko kirto na lin bubale are tantaw taka na vali na siya muting maya na matal binan ko tal sunggulo tuloy man korbo Sigatabu binaka kinto bagi ko taltinga na matal binan ko na nono lolo malib na kalo may serenia punchbowl vasiti below watala kina vindurlo tu serevi dosa kinto bagi binaka na matal binan ko na vali na siya muting na matal binan ko Sigatabu binaka vikim bro na mata binan ko pagka kina ke so erti ko talang ko sa lolo makito sa kim sa lolo tiga ni viti na Sigatabu binan ko na value na siam tig na mata binan ko Mickey Raiji so tiaw ke dala na ito taw ni waso babuta Mickey num do bubalen to sa kinto bagi binan tal tinga na mata binan ko Sigatabu binan ka vikim do na mata binan ko tambalala family Sigatabu binaka happy Sabbath na vale na siya matalpinga may na mata binan ko may tadirua tinay maaf kita may maaf na tibang alala family to sa kinto bagi ting na lin bubal na mata binan ko wambo to may turaran ko na tangita family to sa kinto bagi taltinga na mata binan ko na tangita family Sigatabu binaka vikim do chochi tumkoro may nandawa night kinto bagi ko taltinga na mata binan ko no liu na kalo na vale ana ran ron talangan mata binan ko to sa kinto bagi ko ana na value vikim do na bubal do sa something na mata binan ko may New Zealand something mo ko penny sa kinto bagi ko no liu na kalo na mata binan ko nakasilin do singani no bubale
to sa kinta bagi tiga na matawin kwa ena nona lolo maliu na kelu singa tambu bina ka vike mundo lo sana bun sinu kinta bagi kita langa kena no bubal na matawin kwa singa tambu na manasa pula mai dombat kinta bagi bina brada kinta bagi ko na kena no bubal na matawin kwa singa tambu bina Rusi siam sartu bega mai dolis positiau i monasab tu na tabani libali pa pinabali kena pan rodo itu kena libali pinabali na bula salo kita kimem salo lam tiga singa tambu bina ka bikem do linung tur ramai na rere mari tan lulu kena no bubal itu sakit bagi tiga mata net ko na nolong libali kelu mai rampurwa sabenada ke tornalin bubale to mai mal tini mala tala kena bikem do keren to sakit bagi tal tingan mata bina ko singa tambu bina ka bikem do na Railenge family, church Railenge, kena bubale, kai, singa tambu bina ka bikem do, sakit bagi taltingan na mata binan ko. Lesi kalau sakit bagi tiga na mata binan ko, kena no bubale, singa tambu bina ka. Balik kana family, sakit bagi tiga na mata binan ko. Bina bali bina siya muting mai, singa tambu bina ka bikem do. Amelia wati kay masta singa, kaya tunangan nito sakit bagi taltingan na mata binan ko, singa tambu bina ka bikem do. Pabina kana nom do siya mutaltingan may na mata binan ko. Kala ni ya evita na da butu tiku weekend na mata binan ko enda siya muting na mata binan ko ni ber ni nda kinto bagati ko na non tal evita na da ni to sanding dingi tiko na ya saya do ratu mai bio na mata binan ko de tiko eso talimbe kartu na weekend ba kini rewanga ya asa kinto bagir to manda na levi dan ko na rere to ding tiko na mata binan ko na to sana siro na tumuni Sicilia na bukan tung dengan mata benan kuah. Na bubal na nambati sar. Seba, Teta, Mistress, Kameli, Teta Lebu, Polibuna, Tomasi, ke Letila. Mata ni kuah anta usa kinta bakiti ko na nona lolo maliub na klu. Binakabali bunan ding berata seba. Babi binakatalanga vengas ni buli. Ve Mistress Teta pinakabalik na nomdo sanding dengan mata binan ko lo malang ya sang di pakabel tangan nomdo ding kami pakabel binakan ni sarau me adu tigo na lo mani kelu kina nomdo bulan mata binan ko ngwa sangau ni kelu bikim do da pakabel binakan ni sa pakatara na kelu menta ta na tigin ngono ko raw bikim do sa na mai tigin ni bubal lew na nonta na view warra gitu ya nonton warra gitu na nonton torong sisu na nonton remen na view na lo malang au kinta bai kem do na mata binan kuas singa tambu binan bikim do na bati sar family sani mai mas ni kalu na pa kalu ngata te kem do na tigo bat ki kem do na siang ni rawa na ren lagi tigo na ilago ni do sanding mo do murici so ya do vi pandi te gitu ni kalu ngo ni tigo bat ki ken tana bingaw ke singa tambu binan bikim do o pati te talangan na bos ni bikin ta baki wando na ngonele na mosi na mata binan kuwa berat di langit na ibalu okay lah ni sasang teo ko mes siam tingmen mata binan ko ya ke sasam tingmen mata ko dilangi bere be kimem sa kinta bagi ko talengan no bu balilu en mata binan ko na bali mun ding na bali mun solimbula en apa tahu ti tin ngonon ko sani mem masuni no bakal ngatigi ko no bulu bangon elew baka talengakin na namu no bulan ni muricisu en apa tahu ti tin ngonon may na korbo moso tiaw ero tal ti na len bubalan ko na rere atelay ta tongoloa ke kaliowa tongoloa rosa sanga siam tal ti na matagan kuwa usakin ta kem rotal nga na matagan kuwa binabali buna ding nau ka kinabe ko kuno rosa ding taka siangan ni yalan na nembak non ding siang ngoni siang maningkas sar ni ciungan na ding bula enta sanding na matagan kuwa kali buna pa pinipina ko no gondo barong tunga na hup menembak sa tigu lutu tigu mai seseng ni berni pakte so yo babi bina isanding tau ko na singa tabina ni ko mesana siro kina na tum sisil kan da babi bina ko lomba lang ni nona tigu na ya may na korbo bambu tani siya matigo non tani ko anti kires koroi anti kires na matawi ni ko
Santing-ting tiku mo na baptiso sakali buna pa pidi binakatanga na kalu ena nona pakatara mo yata parama ni tikin ngonongo pati merawi ko mo baptiso na mata ni ko sani memas ni kalu ena pakulunga tegiko ena pakandi tegiko tiku ena pakukua tegiko tiku nang nandrendre enta salah ko turum tingo kami kakuni bakalele tegiko ena nomu sama lewen na bubal enta mai wara kapati ko na kalu ena pakatau titin pagkakin na matag na talain ko kinta pagkatal nga do tal nga may rewang ka klanin do na bi kinta pagkatal tinga kin vina na wali vin nang balab ni non da siya mati ngumay na wali na non do siya mati ngumay na Bible study na bingon kira nga pambutin sa patara na kalubi ko na matag vina ni kwa na bugunum ding mo sa na rawi kala vina ka wali na luntina sana gumas sani memas ni kalu na biba ko tegi tiga na ngaunan rendre enta salah ko turu tingo matag vina ni kuwa ya vida na ya tiku mena matag vina ni kuwa era kinda bagi tiku na bugu non santing tingi tiku era muri cisu na to cisi era na utin pasing le na singa tamu na kalu ni kuwa au sapati te na bos ni bikin to bagi wana tamate ni kalu tal lepan lentua kima misa kinda bagi ko tal ngatal tal na matag vina ni kuwa na nona lolo mali na kalu na wali utal tal na londina pinakabali ako na solimpula. Kila ni siyang nindo na ngaw na raw tal ngaw lago to rumitiko. Takos tiko na tiyo mate. Bakakin na takos tal nga na mate na loma ni bubal. Takos tal nga na ren ni ding ni bikaya paru tako burubur. Iyo sa pakabili binakata. Kimi pakabili binakata na kalu. Pinabali ako na lontina. Pinabali ako na solimpula. Ukila ni sa kalu sabi pa kalu nga tayo tigo wiki muni kaki niki buai randin na buku niki na sulit tigo ng bula ministry ni masu na pali po na nomunialon din tigo na siyang beka na wika baru taga ni sungkulutu siya na bubal na buku na nomunialon din ya kimi bago binibina ni kalu sa domurian na bingon misal kita nga may bakal nga tigo kin sulit tigo ng bula pinaka rabi ko monggarap tigo na itabing bimbiyong. Sani memas ina pakalungat tay kem ni tigo na kalu na pakalungat tal tingan na bubal na ministry ni rantini na matak bina ni kuwa kasakali tigo na pakabili binakata na kalu na nombrombulo ro tigo kin na tal ke rantin matang ni kuwa au kinto bagi kitiki na pakaleka matang ni kuwa sin balap sa pan ken sa pan au ngandra nga muna watengan na bos ni kita bagi peso era siya mambiara tiku man matang ni ko sa sinta buyada yani sa batang uti ko na bos ni bikin baki ya usa kinta bagi kem ni ke tiku na siya mambiara tiku man matang ni ko poso teni usiang ni buyada yo lo malang sa kila tu lo malang na nom ni siya tiku man matang ni ko sa ni memas sa non ta mas pati ke ni na don singa tambu bina ka weekend dan singa le bina ni ko kaki mem sa pa bina ka tiku na kalu ini na value tagi tiko na non dambula na non singa tam yan libu nibo sini bikin to ko rota ro na mata binan ko imber wala nga ni na sulia tiga ni ve to merewanga to na pakata party bikin na songo ni single na ni ko la usa sura tiga na ron in total man non damas na mata binan ko na sa masu kima mi baka bidibina katurangan mata ni ko ni bangko na keni retai songo buru-buru na buku ni mate vito bikema kimi mbao vini vina katurang ni ndola vendo talakatum robi kimi msota kina babubay don singatam kimi singatam bupati ket ngakina nan don na loman ni paniluto ko na kalu sakali buna pa vini vina kabikim ni turang ni bakatara na bali buna vi alo ento to siam tuma na mata vina ko kenan duindi buno era tukina duindi tumbe kan andrak ni bola ko turun ti duindi tumbe kan tuba ni bola kimi tukina ikima vi vina na kalu ni kimi siam bola vikim ni na mata ka vina ko na vali na klu na single na ni kuwa na songgon sa tambor bikim ni na program sa tarap sa ti ko na mataw ni kuwa sa ni may mas na klu ni ni tiko pati kikiman kali te kimam ti kana na munis na tambo ni busot kimam turang kimay bakan din ta kana klu ibu na ngon kimam sing do yalon tin pa ti bikim ni din nga turang na ni lolom ndo mbesi tu ni lebi kiman kali buna pa bibina ken na bikim ni na klu na mataw ni kuwa na bali na klu no ni turang mas na vali mo naman ni santong tinabaw ti bikimami
Kimi paka biri binakatibi kim ni mataka na request. Ang tal donar. Yata nga libem ni binakati Jesus. Sada mini mem turang ni me pakam pulentina. Tuhan. Amen. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Here in Rwanda, and they look well, and with their masks on, and also for those listening from home. I'm sure you are aware of this morning. So this is our note for kids, and we are going to short video, which is entitled, sorry about that, entitled You Are With Me. It's about a little girl called Perry, and she's 9 years old. But just before we watch the video, it's a short video, I want you to open your Bibles, if you have your Bibles with you, to Psalms 33. Because and watch as we play the short video so that you can watch. Do you know what your name means? Harry Suda does. Harry Suda does. She just recently learned that her name means one who is holy. She is 9 years old, and she heard about Jesus at a Seventh-day Adventist boarding school in southern India. Perry, as teachers and friends call her, already loves reading Psalms 23, her favorite Bible passage. The Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Perry has been walking through her own valley of the shadow of death. Her father, a truck driver, was killed in an accident when she was 1.5 years old. A while later, her mother abandoned her, leaving Perry in the care of her grandfather. After the truck crash killed Perry's father, her grandfather searched for answers, and her aunt told him about Jesus. She was an Adventist, and she told him that Jesus always hears our prayers. The grandfather, who lives in a small hut, is 82 years old and has poor eyesight. He also has little money to support his granddaughter.
At the aunt's recommendation, he agreed to send Perry to study in the 4th grade at the James Memorial Higher Secondary School. While Perry gets a Christian education, her relatives are helping pay for tuition and other fees. Perry smiles brightly when she thinks about studying here. She likes living in the girls' dormitory, although it is an old, run-down building. 100 girls can fit, but they still need more room. This school needs a new dorm so that more girls can come here to study. So the children and faculty are praying for a new and bigger girls' dorm. During her time here, Perry has seen several students get baptized, and she tells her grandfather about the baptisms and her new love for Jesus when she visits during vacations. She knows that Jesus hears her prayers for her grandfather, and he can answer them. Perry loves reciting her favorite psalm from memory in the Tamil language. Story, and I just want to read Psalms 23:4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. I'm going to challenge you kids this morning that you will try to memorize Psalms 23, and then you can recite it. So wherever you go, know that God is with you. Just like Perry shared her story that her mom left her and her dad has passed away because of an accident, but she's not afraid because she knows that God is with her all the time and always hears her prayers. Hope you enjoyed the story this morning. Thank you. Li Young-chan decided to put God first in his life. What can we learn from his story today that will help us put God first in our own lives? When Li was 17 years old, he surrendered his life to Jesus and was baptized in South Korea. But it took a few years before he fully understood the transformative power of being a faithful steward. After graduating college, he decided to put God first, turning down many job opportunities in order to fully keep the Sabbath. Eventually, he found work as a delivery man. Li was confident that the Lord would provide everything he needed. His certainty was not motivated by a bargain in which he would expect God to bless him only if he continued to be faithful. Instead, Li believed he should be faithful with his tithes and offerings, precisely because God had already blessed him with the resources he had. Putting God first in tithes and offerings was an acknowledgement of God's providence and blessings. When Li started a family of his own, God blessed them with a comfortable home and a car that he now uses for church ministry. Li attributes all these blessings to earnest prayer. As in the case of Job, we do not always understand all the variables and developments of the great controversy, but it is clear that the Lord develops a special relationship with those who keep His covenant, whether or not they are successful by human standards. Li's story is a reminder that we can still emulate the prophet Daniel in the modern world by putting God first at a young age and staying faithful to that commitment. Ellen White speaks about the advantages of such a commitment in this way. The gold and the silver are the Lord's, and He could rain them from heaven to sustain His work if He chose. But instead of this, He has made man His steward, entrusting him with means, not to be hoarded, but to be used in benefiting others. He thus makes man the medium through which to distribute His blessings on earth. God planned the system of beneficence in order that man might become like his Creator, benevolent and unselfish in character, and finally be a partaker with Christ of the eternal, glorious reward. Li put God first throughout his adult life. His determination inspires us today. Jesus gave up everything to redeem us.
and His love compels us to put His kingdom first in our own lives. As we return the tithe and our promise offering, we are challenged to put God first. And I hope not kneel for a word of prayer. Let us pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace again this morning to worship you with our tithes and offering. Thank you for being a faithful God throughout the week. We were blessed with good health. We were able to go to work. We were able to also do chores around our place. Which to always put you first. In Jesus' name we pray. Amen. Give me the Bible, sorrow that is bleeding, to cheer the wanderer, lone and tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words by Jesus spoken, hold a faith's lamp to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten, teach me the danger of these realms below. That lamp of safety o'er the gloom shall brighten, that light along the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. I pray and give thanks that we are here once again after many months of lockdown. I pray that you will dwell in our hearts. Let the Holy Spirit speak to our hearts and open our hearts. Those we are in church at Raiwanka, and those who are listening, Lord. I pray that you will continue to seal us today. I pray for your servant, as he will share his word for us to listen to, and those who are listening on platforms. I pray that you will speak through him. Speak your word through him, Father. You have promised us in Psalms 90, verses 1. You, Lord, you have been our dwelling place through all generations. So I pray, Father, as we are prepared to listen to your word, use and speak to your mind
to your power and glory to bring your words to our hearts, Father. As we come together as a family, Lord, I pray that you will connect us here in Fiji, around the Pacific, and around the world, Lord, as we hear your word. We open our hearts and give thanks and glory to you. It is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Naka Sigatabu naka. Sigatabu. Na valeu. Dava vinaka ni dasara ni bisa mati na mataka ni kuwa. Kinda ba kemni na lubi ni kalu na puno dawa enda di siya mati mekina. Na mataka ni sing ni kuwa. Panunu ini na pehuke na kalu na nonda na rongo dava tana bosa ni kalu. Dava vinaka be kemto na siya mati mui lagi. Wakakin na biasa ibiti kemto me puno lewu. Kakin be kemto talang me suara. Na vale puno mdor ni siya mamain tapi tokani. Na buku ni lotu enda tigo kina na mataka ni singani. Ono na thaka na kalo na ulutanga in beauty ko menda na wasiabata kan na reto bata na mataka ni singani ko. Dava vinaka be brother one toko. Thank you once again for the words of prayer, and may God continue to bless those who are non-Fijian speakers sitting with us this morning. I'll try to switch my now and then. With whatever vernacular I will use. We are God's workmanship. Na nonda ulutanga ni rongo bunau ena singalebu ni kuwa. Na nonda tikina e kune tungamengo na tikina tini na efsono wasewu. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Ninda sa nona dhaka sa dhaka menda tuwa take Kristo me ia na iwalwal vinak. O kwa sa varu taka iliu na kilo menda kita ka wakakin. Au musuka tolu na tikina ena nonda na siminikua nanda rongo bunau textual sermon. We are his workmanship. Na matai ni nonda vakasam keni karua. We are created in Christ Jesus unto good works. Dan karuni bakasama keni katulu na challenge walk in them. Mevala na bakalungatang na kalu na nona bosa and na we se chicken na balaka na matagan singani ko. Kenda na rida manda o kenda enda nona vaka na kalu. We are his workmanship. And nona vaka na kalu. Kana chamen donan rauti na itolu dokile choba na kalu ko sa ko ang ambuli kenda kasi ngai ko kenda and sa nona tamata kene sipi ni nona kuno. And na reda na vaka samungo we kenda na viwa kani ni kalu we mbuli physically, biologically. E vaka itabi na kalungo e na nonda mbuli. And wabi na kataka na rai kina voltam ni nonda mbuli ngo e tiutal nga na vaka na no vaka lo e salavata kina nonda mbuli o kenda. God created us and he has a purpose in our life. Kana samin donan ratol suka dia tikina tingka tol kay tingka wa. Ikemuni ambulia na nungu hivi kaumbia we na keti tinangu. Tale na baka nananu ambulia nonda hivi ngai tiko talanga na iumbi okay na baka tunai tutubi umbi kenda kinakalo na lomni keti tinangu. O va vidi na ka kemuni ni sakarwa ka va kurumbu ina no kumbuli akabi va kurumbu itakina no muni dakada.
We are his workmanship. Psalms 139 mentioned that God created us. And in verse 14 it says, we are fearfully and wonderfully made. We are fearfully and wonderfully Recording made. in progress. God designed us with a purpose in mind. Siya nga nimbulikan na kalo me mendando tunga natamata tambuyani kawali. Egay kay na ke viva kurumbuita kinanumunita kada. Natakada ba? We are his workmanship. He designed us. He created us from the womb. The Bible says we are the creatures and we are the sheep of his shepherd. And the Bible nakikina na napakasama go viva kurumbuita kinanumunita kada. Uyuko viva kurumbuita kinanumumbuli. Kana tikina tingkalima na vagananango and nona tikina wuni nakalo ko design tagi kenda kin. We are designed in God's secret place. And in Psalms 90 and nona tiko nakalo nonda in ron nonda ulubatu e marro kenda kina nakalo. Ka samba kenda kina ka design tagi kenda kina e viva kurumbuita ki na nona dagada. Tona rede tiko ke o kenda o iko batake yao and the nona dagada nakalo. We are designed by him. We are created by him. Dabar kana chairman washen dua tikina elim. Imber ni buli ko nakete ka ukilay ko. Ni kumber ni sudu mai ko bakatambu ko kalisi ko monora profita na ve maten. So in the process, biological process, nanonda sudu mai vakayango nanonda na physical birth. Dararita na kausa ve kadivi ka ve dingita ki nanona buli kenda ti ko manaket. Wendo na daka leku daka bimbi nonda bakambulai sa kena nonda mbula batagi kenda nakalo sa tiko nona inaki kena nona veka divi nonda mbula veke mdo na baro davi kala ni kuwa awina kata meu kai ndona kai ni sing ni kuwa nakalo sa bak murike mundo makau asar tiko mai samber madanga ni mbule burubur nakalo sa tiko ranona baganana no veke mundo nona mai mate mai kalibar sa tiko nona baganana no veke mundo nindo sangay kune tagi tiko mandanga ena kete tinamuni nakalo sa tubu katu membalata na nomumbula kena kamo na raniado gona tuku marutaki viva kalungataki vinakata na kilomento na raida kambuleke ne singani kuwa. We are his workmanship and the vaka mataitaki and the mbuli and inaki vakalo kena tubu vakalo kabe chairman nakalo chairman ya awalisiko moiko ato mo profit na satiko na veka divi kena veli sinikalo veke mundo na baro population na mataka ni singniko na dabi kala ole undo sana baro dabi kala ni kuwa balata na ve baro taki nikalo seng nindo na ve baro taki vaktamata ya na ve vakaya taki kau chisu keba kau sala vete taki mai burubur au na ke vakaya taki na tamata kibiao antara reida oir na tise pele na taka na wase rua tikene wasa buka rua eran dobi manrai era velomani era wase watanaka kani volta munakalo sa vaka ikurita ko ir salo tene vesing nakalo e vaka ya taki nakalo e tumberi kenda kina ve butuni nakalo e vaka dorke de naka membaleta na nomumbula kena nomuna vaka mbulai reda rona bosungo sa vaka yang atak nomumbula mai dala ni buru-burungo biologically se physically nakalo ang bulim-buli kamay kina na nomum ena ndui ke teitina dana ready ke sa chuko vata mai na veka divi ke na venting tagi nakalo kina nonda ndui mbur kongo na tugu bimbi ke na to na ready tiko na mataka ni singniko to sana reda siyang welangan ni tarawata na nonda mbula mai buana kalo nye e viva kurumbuita kina kenda imbuli na nambuli kenda mai na kete tinanda romo da kenda talanga anda mate tu vakayang siya wala nga ni bebuke na kalo na nondambuli bakayango baka ena may naketi tinanda romo na ni tuba gini nondambul so waserua ninda mate tu inadakada we were dead in our trespasses and our sin sangay bambulay kenta vata ka Kristo aloloma langa do sa bambulay tu kin asa baka turi kenta takibata ka baka chikori banda ke Kristo ena biasa na baka lomala
We were dead in sin in our trespass, and the grace of God raises us up and make us sit with Christ in the heavenly realms. Tasagay bakang tamber bata kay Chisu, kabakatikori bata kay Chisu, and avia sana dede rebakalomalay. Tasarede tingo vikenda na viwe kani, na vika thakabo na kilo. Sing thakabo tal, siya ni baka wuna na Bible study ko may baka edori. Nakalo e baka muri kenda, baka tamatendo. We are his workmanship. Embuli kenda na kete, kena karuango. Ninda mate tu, and nonda mate bakayalo, nonda matamboko bakayalo, nonda bisugi tu nambuli balda. Sangkay ray may nanona loloma nakalo. Nanona loloma nakalo ko e bunimbula vekenda. Kana taito wase ruo tingandua. For the grace of God that has brought salvation has appeared to all men. Nisa ray na loloma nikalo kwa sa bunimbula vekenda kedenga na tamat. While we were dead in our trespasses, the grace restores, the grace of God that heals and brings salvation has appeared to all men. Warita ko taito. Gone tukutuku marotag, we are his workmanship. While we dead in sin, in our trespasses, the grace of God seek us. Na nakalongo imbimbu may loma langi, bakan rabun tagi koya, to ruma na bali manumanu kay zambechi kaliwari. That's the road that is taken by his grace to restore us, to save us from the clutches of sin and from the death that we are in. And the grace of God seeks you. Take the initiative and the first step in the restoration of our salvation and the life of mankind. We are his workmanship. He created us. He gave us our life back. And on my mata chisu and andela na may kaliwa. Amen. Dapat pinakikina. Dona reda, ni sember ni adoba na tikinetini ko nonda leso ni chukuna matakanikuwa and na efso waserua. Reda na context sa utarati kumengo. Tikina wal kina tikinediwa. Ni salalo malanga do sa bambulay kina na bun bakambota. Isa siyang ni bun ko ikimundo ay soli nga ni kalo. It is by grace you are saved through faith. It's not your own doing. It is God's righteousness. Sa siyang ni bun zakdak mekakunikin nindo kay ko endua. Nonda bakang bulay, nonda bakang donui, nonda rawatan ng bulatamu do siyang saranganika entadaka. Rongo chung nonda leso ni matakanikuwa. Nonda leto kena na buno kena ni siyang ni bukun non real ndo donu. Siyang ni bukun non radaka binaka na Israel. Ana bukungan non bela latin na kalo. And hukungan ni nona grace, the everlasting covenant na kenayabu na grace ni kalo. Nayabu ni nona dhaka ni veimbuli, kaya na nona dhaka ni veimbuli baka na kalo menta baka bulay. Yabu tagitunga may na loloma tao yalad na loloma sabu ni kalo, kaya baka to kay na grace. Sa sengay na buku ni dhaka, sing ni kaya dhaka ba, dhaka kunin to kay kenda. Yalo binaka, may langichi, may baka binaka taki na kalo, and mataka ni singni ku ambaleta na da ni nona loloma nga ko enda mati tu kina da kadal sangay rere may na loloma go ko e funimbula vekenda kedenga veke mundo na bro da kala mena baptismal mataka ni kuwa do ba bina sando na ngono bala be pamurikim do tu may na grace na loloma ni kalo do sa dingo mena bakambota do san dinata mondo dawi kala mondo bakambota na bosa ni loloma na vosa ni aleala na nona vosa tambu nakelo o kwe la veta daki tu na loloma tawe la nikelo kwa sa vuni no mundo mbula do sa sireki mai na mbula ni balbalda na loloma ngwe kana kani vol tambu sa tumberi ke mundo kina bebutuni na loloma nikelo siang ni bakabuna indona tamata singi bakabuna talatala bakabuna nakelo na kena ungechi na loma mundo dingoma na vosa nikelo kando dingoma na nona loloma nakelo. To baka binaka na mataka ni sing ni kuwa. Dina ni dhaka na vivarotaki na ngona ni song. Da baka binaka na loloma ni kalo na kako ko tondo ay burbo. Kati wango Paul Timothy, God doesn't give you the spirit of fear, but of love. That love accompanies power and discipline. God give us the spirit of love, power and discipline. Na yalo nilolomongo e salawata mai kena koko ni kalo wata kena yalo matua.
Goni tuku toka, enda ready tingu na matanga ni sini kuwa, na viva kumbulai. Siya wala nga ni sulia nakalo ng bula, nakalo mi bakambulay kenda pakarua, ena nona may mate. Nona may matana taka na loloma bakalo, ena dela na may kaliwari may dara ni bakambulay ki. Ena matanga ni sini kuwa, enda bakambulay nakataka, endo na ka. Sekuwa na nona vela lati tau mundo nakalo. Nona numi kenda na vei tamba ngona, kena vei ngona tau kila isa tumailiu. Ena buku ni bibi pakambulay isa nakabo nakalo, buli kenda may nakete, damate tu nonday balabalda, may liata mata ko may pakambulay kenda, nona loloma. Indora ka na baruta ka ni kuwa. Menta maruta ka na nonda pakambulay, enta sana dingoma ena pakambauta, ena papiteso, na mate, kwa may solimbula kino chisu ena bukumu, na bibi pakambulay ka may takabo chisu, endona ka ikuna dhawi kalau kina, ena matakan singi kuwa, merao ni ko na dingoma ena pakambauta, na mbula soli wale, e soli bakani lo loma biko nakalo. Roma wasya o na tikinebo ay barita na tikinongo. Daw sa siyang beka nikila, kwe kemundo kede sa papiteso taki ve Chisu Kristo, enta sa papiteso taki na nona mate, o kwengo sa mbulu bataka kina, ninta sa papiteso taki na nona mate, meba ka sa baka turi dake, meba ka sa baka turi dake talangama na mate ko Kristo na koko ni tamana, menta sa iya baka talanga kina ena mbulabo. Kila veke mdona len poptes ndona reda ni ko. Nadava enda varita ka kina nonda maruta ka na loloma. Na ve bakambulay lewu a meta kabo Chisu ni ko. Ngon salada venda na dingoma kina na bakambauta na loloma ko evuni no mumbula ko evuni ve bakambulay veken. Ni kuwa na papiteso e bakatakarkartaka nita sa dingoma na bakambauta na mate na mbulu ke na tuda ki tale na Chisu. Meu katale, veke to na susumay na matapakambota isan kandua, na kay kalaw may kinaloto ni kabitu, and ando batawuli di may isan kandua, na buna and bakatambuay kinamatanising balatin niya tuda ki kino Chisu. Yan doon ibakabuli siya kaniba kay volta. To sa reda sa tunga mengwa na kaya ka na kani volta. Menta baka nanuma na tuda ki na Chisu, menta tingome na bakambota na mate, na mbulu ki na tuda ki ni Chisu, and na bakarita ka bakada. Siya kani bakatambuay na matanisinga, en anonda muri Chisu en atombo ni papiteso. Amen, hindi baka Pilipina kasi baka. Na ibaka dina ni nonda sa dingoma na mate, na tuda ke baka iukuku ke na mbulu na Chisu, sa iko en anonda papiteso takin romudi. Ni kuwa, nindosa na le tomun romudi en waini papiteso, ya sa baka takar-kartaka na mate, na mbulu, kaya natuda kita le Chisu, o yung sa natuda kita nga may nandun ay nunuibo, kaya nandun ang bunabo, ay namatakan ni Signiko. Reta na kanayada na Signiko. Ano po kung ipipakambulay na Chisu, siya kung ipipakambulay lilay. Iko Chisu sa tabutan na matay ni David Kalaw, may tumberi ko may nabibutuni, mo goma, na isoli-soli wale ni loloma, mora nimbula kina. Iko sa napaptesta ni kuwa. Nata po na kanayada ni siya nauchi ng papteso ko. Ngona kaya lata ko Chisu vi ko baka kinaveyaw. De kenda keten sa paptes ta ko menta baka numitalik kinango. Kaya sa napaptes ta ko ni kuwa. Nakalo sa nabaw silumi ko nando ng bula. Ni sa Kristo do sa baka silumi kemdo kino kemdo yando sa papiteso ta ki Veiqaravi. Kila nangono papteso may kinang balato ni Sedoro mo. Au nanungo. En ang basi ka may sonay tobo binaka sonay valval binaka ni sabi muri Chisu en papteso. Isigan ni kuya. Mona numa, ningoni ko dhabu ikalau kina, na matay nga na mo dhabu ikalau, na pakambauta sa ating goma, na pakambauta, na mate, na Chisu kinanambulo sa paptis, takindora ka na yan. O Chisu saranga sana may turangan ni nomumbol. Iko sana pakasulumi yan, na yalo do dono na Chisu. O sana pakasulumi yan, na yalo sabasuwa na Chisu. O sana pakasulumi yan, ang bula bakalaw. Gona yala talay, niko sa dingoma ena bakambauta na mate mbulu kena tudak ni Chisu niko sa napapiteso le singa inday. Iko sa natigu baka sulumi
enambula na Jesu Kristo. Katiko indo na mbole vehiko baka kine vya wene shingani kuwa. Nathapo na mbole karoni baka sama nenda to mana ninto lesoni tikine tini na waseroni efiso matai to saredmea for we are his workmanship. Nakalo imbuli kenda nakalo e baka mbole kenda. Yana baka takar ni nona baka mbole nakalo and then nothing go mena baka mbote non ta baptist kento saredo chane na Roma na wasewo. Right, ninta sana baptist ni ko beke mundo na boro baptiso. E siya nga nindo baptiso mundo may sara-sara. Iko sa baka durumi ni ko baka indo na recruit. Nindo na big recruit ta kini matayval. O sa na mo matayval i Kristo. Siya ni ko na baptiso ni ko mo indambe tunga. Ena lo mani valilotu. Kako all right, ngo sa idaba ni ngo dabi kala ngo muritis. Dorongo dango. Raida ningoni ko sa mbuli wa chikina, may nakete, may buwana kalo, niko sa vakang bulay, may nanumumate vakayalo, ndona ka na yadabit. You are created in Christ Jesus unto good works. That is the purpose, that is the intention ni nona grace na nona loma na kalungo viko, ni sa vakang bulay ko, na nona loma na kalungo, megay ka na vaknanango, may korin vakadora, na dhaka vinak. Na dhaka sabsaba, na dhaka ni Veiqaravi e kadhivi ko kina nakalo. E na efisona waseva ituko kina ndoni tuku mbimbi ka tiku kina na isoli ni yalo tam. E na efisona wase va tikina tinkaruo. Ye mono wili kamantanga may na tikina tinkandua. Ka tiku kina ndona piparo takilebu nikalo vekenda na luve nikalo. Efson waseva tikin etin kandua. Yesai kwa sa sule some apostolo, ka some profita, ka some tamatan daw na woli, ka some rivakatawa, ka vakuvuli. Ana tikin etin kandua. Na tikin etin kandua, chiku ketikin ni sulisoli arvato kay na equipping gifts. Na sulisoli ni ve susu, ve tumberi. Arayda? Na sulisoli me vakana apostolo na profita, rantawunaw, wakatao, wakubuli. Those are equipping gifts. Mer soli mer varo tagikina na ibava koso na lenlo. Radongo na tikinetingaro ko sanga itikongo. Mer vakabinaka tagikina ko irsalotu, o iribava koso ya irsalotu. Me ia na daka ni tatala, me vatagi dakikina na ibava koso ni Kristo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. We must remember that we are created in Christ Jesus so that we can accomplish the purpose, the person of Christ, the mission of Christ, which is saving souls. Winning souls to the kingdom, that is the reason why we are created in Christ Jesus. That's why we receive the grace of Christ so that we can be the channel of his life to others. Some they're given the apostles, prophets for the equipping or the perfecting of the saints for the work of the ministry. Kaya mabalaw kenta na papakos kenta taka na daga ni talatal. Kenta na lewin ni lotu. Kaya mdo na boro baptism go. Kaya mdo na daga ni ministry na daga ni talatal. Inom do sa vang bulay ni kuwa siya ni may sar-sar. Go na verarabu ni vinaka kenada. Embasi ka tu na nona loma ni lotu na kalo. O iko endo na matay valu ne chisu. Na kaya turangan ni valu and a terminology vaka prophesy. E turangan ni valu iliu ni verarabu ni vinaka kenada. Ni kusana lotu mai endo na yada chisu ni volo tambo Michael. Yan ang unang rende ni kuwa sa turangan ni valu Michael. A valu en ngona ndrendre kede ne vela chimaka virnon tamata o ko en valu en ngona ndrendre na turang ni valu weekend en ngona ndrendre ngo iko sa recruit mani ko mondo na nona leo ni mataiba dona rede ke menta na daka na daka vina the works of ministry gonda ni tutuk bimbio sa vi baka numi rao kina weekend na lubi ni kalo ni ko go endona vi baka roti
Dona inaki lewu ni nomdo na dhboro dhawi kalau ni kuwa. Do dhawi kalau, mdo savaka durumi, mdo lewe ni nona mata iwalu ni karisto. Mdo na vaka rewa takatiku na rotini ni nona itukutuku binak. Ena ochi ni ngono. Wili kamanda ka ndona kai bara takna el professor. Ena lo mani bitu nemba kin kwento na opportunity le busule nakalo weekend na lotu ni kavitu ibich. Kay burbur. Na opportunity ta ba. Kachikunal professor ngo. There is need of coming close to the people by personal effort. If less time was given to sermonizing and more time was spent in personal ministry, greater results would be seen. The poor are to be relieved, the sick cared for, the sorrowing and bereaved comforted, the ignorant instructed, the inexperienced counseled. We are to weep with those who weep and rejoice with those who rejoice, accompanied by the power of persuasion, the power of prayer, the power of the love of God. This work cannot be without fruit. Praise the Lord. Kila wina kata meukaya na pandemic sa waru tak naklo me opportunity nononda personal ministry, personal effort. Tamata bakain dua menda TMI, total member involvement. Nakalo sa pakatara na pende. Ya kanra meuka sa may nanda kung na pandemic. It was intended by God. Me baka kachung ko na prophesy. Go na nguna mendandui. Baka reitaka kina na talenti na soli weekenda nakalo for our personal effort. Me baka lelita kina rongobunaw. Me baka leuta kina non the personal ministry. Greater result would be seen. Ngongo sa lew na ambiu daka. The poor are to be relieved. O de me daka ba? Matentu. And awatha may na matentu. O binakata me ukay ni kuha. Na imbole katukuna ng president may America. America, don't ask what America can do, but ask what you can do for America. Na ngonongo sa doon me obiambole kedo to na lubi ni kalo ni siya machukumi ni kuha. Ka kuha ni kerea se dama me dhakaba biko na matento. Iko motukuna mombole ni kuha na dhabi ko na dhakaba na buku ni matento. Kento sabili ka nito siya biskul mataga ni kuha na kalo kayala takabia para mendo na boss ni alala. Wiko para mo buni vei vaka dingui buni vei vaka lungataki. Yana inaki ni nona kadhivi kemundo nakalo. Kana rao meuka ni kuha. Kaya ni yado tiko ya. O tochi kuna esa nebe. Kaya kona wili kana isi hapa chinkaba. O seta ni ndo tuka ne pakaro ni yalo kene pakaro ni mbule chiko bikuwa. Au na paka dhedertak kana nongo chiko. Ena noi ra na o. Au na baka taki kwa nakalo na mbini au etungo beseta ni ngauna nga yuko sa na numa kina na kemu me kemu nga na numu ilawo me nomu nga na ka membale chiko mavinak nga kinoya yuko sa udu seta yuko na rede ke ko be udu chisu ngo na ka mono udu chisu kina through personal effort baka tamata andua. The poor are to be relieved. Andora kan bi lewu na dak the sick care for lewu na pandemic ngo lak me ke lewu na toy mat dombo wi re the masula ki re toy mate the sorrowing and the bereaved comforted and the ignorant instructed and the inexperienced counsel go so the type and the kabo and a personal level bakta matendo iguna re na kana salawata na non the personal effort and a salawata ke na power of persuasion ke the power of prayer can the power of the love of God, can the power of the Spirit. Na buai na nonda Veiqaravi ena Sigatabu. We are created in Christ Jesus to do good works. Personally, and a passion can be sulumini koko nikalo. Coach kumena tikina mana ministry of healing don pepa don robasu katul ken don robasu kawa. Karo chikutal ngakin na kungo. The whole world needs today what is seen needed 1900 years ago, a revelation of Jesus. A great work of reform is demanded, and it only through the grace of Christ that the work of restoration,
physical, mental, and spirit can be accomplished. Amen? Dan ready ke, nakaluray na kaching kadiyon century sawati, na laveti vakatakila yo chisu. Na reform ke na revival level enayado. Kaya na restoration, physical, mental, spiritual, and it can be accomplished. Kila indo na quotation to talk and go, shindo yali wakondo biyaw. Christ's method alone will bring true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He saw the sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them, follow me. Buli mo tuwa te chisu mo iya na daga binaka. Ayan na nito leso ni chiku ni kuwa. Ito na rin na method ni ministry na chisu. 5 simple yet profound steps. Friendship. Wakawewe kani tekiko. Kakuni isolate tekiko. Kakuni mo independent. Kila binakata meu kai ni kuwa. Na kem kasarawa na kalo meluwata no na itutuwa kalo. Gay may be maliway wate keir na tamatay walwalda wate kiko kiyaw. May wakawewe kani tekiko ya bekenda. Yan matay ni dawi kalaw. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Matay sartuan ko. Friendship, wakawewe kani tekiko. Kira no mo neighbor. Damantana tarararango. Bata wiko dos wona kemu sulia virtuna no mo neighbor. Ya matanga raro ke sirin daga chuko ya sa don na ve meda kile wata kina no mo neighbor. Ila ke ko lotu ni kabitu. Wakambota na yalo ni lolomo ko wakambula iko. Na loloma endo kawai tagir mandanga na toka volek. Kaku ni vele kawai tagir sa chuko me chutia ke Samaria. Kaku ni kawai tagir na chuko me yala ke burbo. Kawai tagir mandanga ertiko voleka chico en sani no mobile. Empathy. Yalo loloma, yalo vinaka. Niko sapaka vive kani ngai barita kana yalo ni lolom. Nambula ni lolom. To sangai redike. Gosa senga ni kani ek chikungo. Sasangula ni kain rama tagi chik. Sambula tagi saratungan ke na bakambota. Na lolom ko bakambula iko sa matana tagi. Senga ni ek tagi singin rama tagi. Kalau binakata meu kaya ni sandola tal na nantuto bolo tungo. Taru tamantanan rama kena ek to takabach. Tolin rama tagi chik na bosi ni kalo na itobo ni kalo. Ni ko mesalo ray nambula ni kalo. Niko paputation ko sa pakasulu me na itobo ni chisu. Yana tobo ni chisungo, me daw ve kani, ve maliway kir na tamata. Barita ka na yalo ni lolom, na yalo ni kalo. Ni ko sa barita ka na yalo lolom, may ko na reyda. Siya nga tumbeka no na sa ni liwa-liwa, siya nga to na sa ni kena. So tawa na lang. Ilan da ba binaka na lenga sa alako tingo, ba binaka bekem do na beliw tayo na zone, rani na mundo. Va vidando wasena kemundo merabotay kino era rabalengay ena loma ni community ndo chigokina na mundo song songoloto. Va binakina na kena sol la kaka na sol ni yaw en rosotay era lenga tiko ena nonda community. Kini karuya niko sa sotapa na ndrendre kena lenga rendi lako duruma. Sana tiko na biba kambauti. Iko sa tarada kendo na biba kani. Dona be mo city, dona be vakambauti. Goya hindi na talanga bir na wekanda na India. Na be vakambauti na lakomay, niko be maluway batekeira, ni rareda niko yalo loma beira, ni rareda iko sotava kabukeira. Siang walanga niko nandushir kan bilingira. Ni sayado na mo sotavira, yalo loma beira. Ersa na gay vakambauti kenda. Kila binakata meu kaya me baka na nararaman ni lesyon na mada sawat Garagela ko chiko na Israeli. O ira may cherko. Sandora ka tu na non rarere. Ena buku ni kenray rongo na Israel. Nakalule waragaraw. Ersale yalo laylay. Rere tukin o ira may cherko. Kila binakata meu kaya ni kuha. Sandonan raw tolsol kando na amba kinaloto ni kabito ibichi. Bakata na bibakang buchi chiko biro. Ena buku ni nonda tutaka chiko na raram. Nonda puno taka chiko na itutuk binaka isang ni utira. Na nonda mission statement na loto ni kabito sa iko na kena puno taka chiko na itutuk binaka isang ni utira.
Kota se chikuna be bakamboti ni kenda se tuta ka chunga nandina na rarama ane wocho chingo ngo merambula kin. Era vakila ni ndave maliwai. Era ni ndabakamboti. Era tarule vendana toronga ni kuwa. Buli mo tu wata kay chisu mo ia created in Christ Jesus for good works. Na thaka bina. Erdo maro taka wirna lew ni non thaka kan ni rabi mali wata kiken. Dona loto ni kabitu. Ninda be mali wai wata kay wirna wekanda era kila ni kenda ndan duin tok. Kila ndona kana no marau ke to zaka songo vetar tarag. Yondona kana no va bina. Sanga ave tolu songo wata na mbakingo no bunu taka ngalu tunga. Na ituku verto na wekang. E bunu tak ngalungal dubada. Awunu tak tunga na bulangan ni lolom. Au ndo se machi mo baka bewa kan tego binaka verto na wekang. Se walangan na wekang urto na wekai ranchini talenga. Nia do mai na nonto ren to lenga. O kero to wala me kero ndondo linga. Sa te umbasi gati na be baka mo. Kaso sa te udawi kala tu na buku ni rarama. And the ray that gona Christ method alone. And then the Veiqaravi ena wali ni Veiqaravi ne chisu ni ministry ne chisu waka tamate andua. De kem dona boro Veiqaravi ngo alavi na merei wanga. Yuko sa te Veiqaravi mengori men mudo mata wale. Portona woni tadimu. Tamamu. Yuko mo baka bewe kan tagi ko babina. Senga ni ko nangai baka ndu tagi ko mabira. Moyal loloma. Usan ke sotaba baka lebu na ndrender to sotaba wasea sotaba bata kerto. Yana mbasi kena be baka mboti. Ningone ko nangai kakine ndo merete na chisungo. Na leo ni Samaria varita kendo na varita kibinaka bikelto. Sureta vi mama. Ni kormi Samaria mermerongo di chisu. Balater sa reda. Na vesa wana leo ni sa sotaba. O kwa na keli wai na mate ni wai ni bola na ngone tu rango chisu. Ersa rani bakambota na leongo ken noni tukutuku. Bala tersa rani bakila buana visa. Okay, so binakata mo warita kango indona ka. Ken do na new normal, siya na paranormal, siya mega normal, meken to na bagadorongo. The way we do church. Kaya pakato na leso tale na rosanga wulching kadi o kwa siya normal. Sembera mena pandemic. O kila ndo na mbera vali uto sa nabakador. Dona ridongo. Na lima na itubutuwa ni didiwa kinindo na ministry. Menda engage kayo na bakatamata ando siya bakamata wali. Siya na isongo loto. We need menda bakanta ka nonda talent kina soli kina ndo na ministry. So all our activities, church activities, a program ni youth, a pathfinder. We need na pathfinder siya youth, the chuko na ministry, a relevant na community ko chuki na mundo engage ki. Christ method alone. Dabe na daka, weekend ke. Meron effective na ministry ni to kasa, siya ministry dabe nga ito na be durkina. Matay friendship. Marta na loloma, fell needs ministry. Kaya malango sa siya nga ni nonda wasya nandi na chuko weekend. Sa siya nga ni bakabos. Sa kani nonda vewekani be maliwai, varita ka na ni loloma, nonda kawita ka na nonda lenga. En basi ka may kin na trust na bibakang bote may bira. Sana ngay raw nito surechira meron murichizu. Ko na lima ni tubo ni kena didiba kendo na ministry. Right. Kila winakatamiu ka endo na ka. Ngo ibita na ministry yung bita chumay. Menda to bisota ka na sa new normal chungo na matento. Kaya to may paranormal sa mega normal sa rin. Nito community outreach. Rito na kaya nama kime na community outreach. Na nurture, empower, and outreach. Yan ang ni ko engage kina ministry. Siya nga wala nga ni ko na napakukuha taki, nurture taki, o na empower taki, o napakador siya na outreach. Ngo na focus lilewu, nintara napakador na ministry, ni loto ni, na mission ni loto ni kabit. Pusot. Doon ko na intercessory prayer. Ngo ito na ministry binak. Opa binak verto keda na marama. Erto siya machung may namataka ni kuwa. Orto na leo ni prayer warrior 2021 na nambaking go. Orto be matakalilay keda na tol na kalok. Orto sayang ramerto masu. Masu lagi na matentu. Masu lagi na loto. Masu lagi na tobi mati na pandemic.
Orto warfare ta kana be vanimbula le lewu. Vani bina kana na ministry ngo. Ena lo mani vitu na vulongo e vidi chume ke na ministry ngo. Ka vidi berto na le ni ministry mandang orto na sana boro baptist go. Ka uba bina ta kana kelo ena buku ni intercessory prayer ministry. Gona Bible study ministry. Ikuna read na focus ke de chico ben ministry ke. Nurturing, empowering and outreach. Yana na buna menda engage ke na ministry. Na discipleship ministry ko dojing na pila ni non the strategic plan. Focus is nurturing, empowering and outreach. Visitation ministry. Focus is nurturing and outreach. Plant a seed ministry. Focus is nurturing and outreach. Small group ministry. Nurturing, empowering and outreach. Prison ministry. Pag nawale turang na visa may lambas ko na do talita ko me Veiqaravi prison. Diba bilbina ka na na prison ministry, empowering, nurturing and outreach. Friendship evangelism. Kaya nalebutan na ministry ko tungo na grass kata ministry na dabanga ministry dabanga iko nanumay erni durme ke. Diba kataki nanomu talent ke nanomu soli. You engage in ministry. Dona ministry dabanga relevant viko enanum do song lotu semachi ko kin. Kakuni ko may sarsa. Bekem do na baro baptism ngoni kuwa. Kem do kilana num do isul kena talent isul kem do na klo. Do semati kem do kinando na Veiqaravi. Mondo kakuni mendavi mondo na yaba bala chukin. Donda paro tegi kenda kin na mbulata mundu. Sulia na kaluvi kenda soe lima, soe rua, soe ndona talent. Menda thaka. Yemo wara ka chukin na lisu mani chisu mo baka yang taka na talent kene sul viko naka. E baro may tinitigo na nonda VOC na mataka ni sini kuwa. Nakatulong nanda ba kasama? Mondo lako kina. And ambuli, we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. Sakika na katulong to ba kasama ko? Do lako nga kina. Neba kaya do ba kaya dor, do ba kaya. To sa nagay ready ke and madi wasi rosang bulu tikina rosang bulu kaono kay rosang bulu kawa. But it shall not be among you, but whosoever will be great among you, let be your minister. And whoever will be chief among you, let him be your servant. Kyo ko be turang lew, kyo be ko bakay tutu lew, kyo ko be nakata mambaundu na kaya ng bulongo. Right na bosong ko na servant, nila ko may na bosong ko doulos. Doulos na kanibal bale slave. If you want to be great in God's kingdom, you have to be a servant. You have to be a slave. Daw ni Veiqaravi. Om bombula ni Aldondono. Om bombula ni Chisu. Siya ni kong bombula ni Seta. Gona na position e baka tamberi kenda kinna. O kenda kenda enda baka sulumi enda papitesh tagbe Chisu. Will become a servant. Kau Chisu kaya baka yung domina kata mondo great. Let you be a minister. Let you be a talatala. Be a servant. Mondo Veiqaravi. But even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life for the ransom of many. Yes, as yang nipakakino kay Kimdo, iyan anumdo tamata nga ko kaya ando kay Kimdo sa Biblia lew. Kanumdo tamata ko kaya ando kay Kimdo sa Biblia turang. May wakasa siyang nila ko may nalubin tamata may Veiqaravi. Kami daw Veiqaravi nga, kami sulir na nonambula may kenray boli elewi ho. Kana tamata ni kolochoni sa siya nga nona lolo may dona tamata me usibita na kango me sulia na nona bula ena bukundra na bekan. Be a servant to others. Be a doulos, be a slave to others. Kim dona kay kami tala nagibada nga nanungu vendo na ka nakingu rongo singra ni kuchi usumutali ra mbalete usabuli binaka usadaga binaka Kilabi na kia chukwi kuna iti tu ngori kutoto wata sarno wa kesia tani. Mosambin bimuka. Kesa kaya ngona kaya na ivolo tambo. You need to become a servant, a slave of Christ and his righteousness. Let it be so. If you want to be great in God's kingdom, you have to be a slave. You have to be a servant of Jesus Christ. Engage and a Veiqaravi.
na zaka binaka. Di sabambula iko na loloma chisu, mombombula ena ka e ndondonu. Mombombula ena ivala ndondonu, righteousness. Ena zaka binaka, mo kena mbombula, mo kena dauni Veiqaravi. Yesa anu masuka na mataka ni signi ko be kenda na luve ni kalo. En na reza bata tiko na binaka ni ngoni turango chisu ka be bakarota chiko na kalo ena nonto mbula ena mataka ni signi ko. Kanu itaka ni tona riba ka don tona baka tulewa menda riba bata udo taka nonda veki like nonda vewe ka ni kechisu. Yesa ko ngango na mbula ta mundu mer kele kemu ni na kalo dina ndondo nga kechisu Kristo ko ni satalama. Vekilai iya na vekilai sarang na tul na waswasi lebu ni to buli na mataka ni kuwa. Ni kalo e bakambula iko sulebi ko na mbula. Ye ni sa bakambula iko modaka na zaka binaka na zaka ndondonu. E na zaka binaka na zaka ndondonu go mo kitak ka ko ni bakabosanga mo mbula taka na lolo mo ko e bakambula iko. Ya mo ngaran vekilai kina batake chisu ke ko na kalo. Kristo ko na satalama na kalo. Ena mataka ni signi kuwa ndona ka una warta rawan go be kem do na leuni baptismal. Ena ngale toka ruota ki en bachi ni wai batau kila ni soer sing siama rambe kama na mataka ni kuwa. Ya saba mama sunga ni danangar le siama yani en bachi ni wai. Ena buku ni bosa ni bumbului to na gona bosa ni bumbului sa songo ni batakina na bosa ni bumbului ka tiko mai ni to register liu. Awile ka mantanga yani au ngale wile ka veke to ko na chinkandua ko na kamakawa roto to bata ngona kena samaringa tol na bosi ni bumbuli lileu veke mundo na borle baptismal ni kuwa be mata bu valen do sabaru tagitiko na mata ni bosi ni bumbulu ya vango to asa dingomi chisu Kristo me nongu turanga kanongu ibakambula kasa nongu ngangare me vito kani kaveo kani bata ki ko na buku ni nongu sabakambula to na reida asa chunga e ulu tangan ninto buli na mataka ni singni kuwa na mbula kina numbakambulai e vakabuna nakalo e vakava e vakador nakalo kaya na respono ya ona vakayo ona li toka ruota kango isember ni don ni dak na baptismal ena kabini kuwa prototiko na bima mani tolu na ngoni woleu sena tola kalok enta na lako ni kina ena bati ni wai menda na vakador kina na baptismal kani karongo veke mdo na siama ratu mai na mataka ni kuwa au sa tingo mai na ivakabuli vakai voltambu me vakai vamadal taitiko na yabu ni vakambauta ni loto ni kabitu ni lesu vakaromai kau sa yala taka na buku ni loloma ni kalau me mbula taka na kene vakabuli. Praise the Lord. Au no kele toka rota katale ena bati ni waitui. Kani katolu ngango sa nongu ngangandre me una baptistaki kavakaritaka ni nongu sa dingomi chisu Kristo me usa na vakadurumi talenga me usa ndo na leo ni loto ni kabitu ni lesu vakaromai ka me toko na Veiqaravi ni loto ena nongu mbula ni Veiqaravi ena nongu isoli kena nongu ikatini. Praise the Lord. Kila na weekend na sangai siama bag may bakanduan na platform wani ko orto lele virto na for baptismal ni ko sa wala ni vito na bulon orto wasinga tambo chiko mai orto sa vakabo na vakayo na vakatulewa e wara gitunga mendola na ngonongo sa mendola to voluto na mada saudi o claro o vavri binakata na vakayo sabe arto vareta wana kalona vida na ngona saudi arto boleto makina ko wavna kana mataka ni sini ko arto le vida arto siama mai na zoom suara nangali siama ni batini wai na kabini sini ko vakalunga te kem do na kalo yana tol na boso ni hala na kalo e kalo ni vela lati gona boso ni bumbului sena boso ni vela lati mendo na yala taka bona kalo beto ko nga e vambule kem do o ko nga e zakavna ka ke der buku do singa no tala singa talindo nona lolo mga e vambule ke mundo meado mai ni kuwa e vakalunga tanga na kalo na no mundo vakatule wando asa vakayo te mekena na dona ngauna do sa vakamuria na dena ni singa tambo no mundo vakatambo boli mai yani singa ni kuwa sabe vakandei tanga na mundo vosini alal mena vakalunga tanga na kalo nangale vako tia ni kana toko rota na vosini alal ngo
en batini waitui mai subapak en kabini singani ko. Pakalo tai kenda na kalo ena nona bosa en darongota batetiko en singa levu niko. Pinaka sana seberni daban nona loten dona masu induetiko era ni mata bubale se machu mani ko e chuna nona mata ser bekem do lotu chuba sel mata kani ko. Do animit mai se na play tak talent dona seri sember ni na dona mata bubale se matu mani ko arto ndambe chuba baka mata ser. Kesa play tengamen dona seri seber me dabati ko na nonda masu na sogoni shin ko na dona masu. God will take care of you. Tutok na gagani seria bekem don na lubini kalo dosa na marro kaliuta ke na lingi matawi chisu o na liuta ki kem dot. Na wali na sere kem do meriwang. Be not dismayed, but every time God will take care of you. Amen. Beneath His wings above the line, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. Through days of toil when your heart doth fail, God will take care of you. When dangers face your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask or need denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. Tutok na gagani seroya en namutagan singni kuwa semberangan yung masu. O bawal ka donador bo siya masarchi kumimirika. Namatagan di kuwa. Berarti siya urusan dol na boda. So mamasu. Bawal ka na musya mati kumain na vengon.
Ado mai beach ke mana naki mana baptism. Wa bibi nakana ngonu balau. Wa muri chiso boli mai kina. Oni taka ni kuna baka dortal kan tono baka tulowa. Ni kuna ado mai beach mana muri Kristo. Ena tomo ni baptism. Ena visu ready. O baka thora na ni vehiko. Ne baka ni kila iko. Kilana no mata vale. Pa bibi nakana no yalo jina no siama tigo mai na vengo. Ni kuna ado mai beti alo bina. Muri Kristo sang lek nang bola lek nang ngauna enda tigo kina. Pe kemdo sa da bukala ni mataka ni ko be masula kemdo por me dawa tigo na non da lute na mataka ni singa ni ko. Tisu ke to tava ke na ba be na kana ba mol be kemuni na kalole ni lo malangi. Na wale buturanga na no muni ba mbala butaka tigo na ngauna ni bola ke por. Na wale na no muni bi barerta ki bir na lube muni. Na no muni yallo loma na no muni yallo binak. Di tumberir chukina lube muni mera raida na raram mera raida na dina mera raida na mbula mera raida kemuni na kaloni be ba mbulai singa ni ko turanga ba na wale na ba tulo warto sa dawi kalau kina na tulo warto na sotabi ka ba dingui kina mai be kemuni na wale turanga na muni na maro roirto me ba ke la rongoti ko na share singa le muni ko oni na liuta kirto ena lingamu ni matau sando ndina kana maro roirto masu na karolo ni bakalonga tak na karoni waswasi ni songo na bakador chuk na tolu na kabini singani kuwa sabaka masu na kalo ni na baru tati na ndraki ni sokalo ni marreti na songo ni go mena tokai karoko bisa chuki na dhamu ni singani kuwa bakasuka irke na gele ni sipi na lubemu ni na lube ni kalo ni singani kuwa na be bakadengui kena betumber ni alumni na lotamu bakada dhambu ka baka masu ka baka binibina ka baka moli be kemuni turanga Chisunga na ni mami bagambula. Amen. Amen. Na wale sebarangani dabe suka kena Recording stopped. oklani sampai timbe ka tul naklok keren dor ni bande tanga mikin merewa tul naklok sana tanga parti sebi mamanito rendor ngona sa woli mkin brother ma unmute nga unmute nga rewanga Unmute my rewanga kirkere. Ai suwa pa tulu nakaloko sana kiri kera ni dana toso yani kina melaki pakai dori na Veiqaravi ochi andana kai sota tali mai pani lotu na kai mai pakai dori kina na songo ni duru kina ngone lewa wakatal kina na chini Sigatabu. Yatap terutalan ngona ni baptiso na tulu na kaloko ena ekavini kuwa na pakai dori chiko mai suwa pak ni chiko sa kina na leo ni songoni bekemuni na borongo chumai ena singa leo ni kuwa na tukutuku nga borongo yani bekemuni sabaka na kena leo naka ona taro tal sebelum tu na buna da mai suwa pak ndana sotekin iya